Obwire obu abasiraamu bariyo nibeetebekanisiza kujaguza izooba. Sheikh Mukwaya nashobora ko abasiraamu bashemereire kwetwaza nikwo kuhabura abasiraamu obutakora ebihagaro wanyuma y'ekisiibo. Kakora ebihagaro kutandika kukora ebiranga ebyabiire na atakukora ari omu kusiiba. So tugezeho nko kuturabaase kwerinda kandi murekera manzane tutwaririze kwisi omwaka ogurukwija tukukora mukama ebyakwenda. It's a workshop tujirugiremu tutakarugiramu aho tukarumwenjara yabusha tutakakora ebintu ruhange betakwenda. Yahabura abasiraamu kurebuka ngo bagumiza muno kusaara okusiiba kandi okuyamba abatakwebasa. Ramadhan kuyahwambanya buri imwe mutaka rekeraho kukora emirimu mirungi. Ramadhan yahwa mugumize muno kusaara mureke emiziki ijure nkuko yaba ijwire mureke twera abanaku kutubahwera mureke tukore birungi mureke minwa yetu tugirinde mureke na nemiriro yetu etakacenjinga tubire tumanyirire kuriya je muntu noriya kace konkati mwaza garukayo mu miriro mibi omigambero mibi embera yaza kuhinduka. Sheikh Mukwaya yahabura buri musiraamu kurebuka ngo yareberera abazire beye izo bari ya Idi kandi hari gabana n'abatayi beye. Nza kuba kiri kibi munonga kureba ngo wagashura kandi mama ari yabihimba. Nikiba kiri kibi kureba ngo wagashura marran wawe ari yabihimba. Nangwa Nabii sallallahu alaihi wasallam natujira ngo wawe utakubasa kugurira murranwa wawe nyama uteke supu nche wanwenza kuteka supu nche utakateke bikunuka bikamunukira yanukirwe byo kurya niteko ine kumutwarira yatini. Imam Abdul Isaac okwebembera omuzigiti gwa Masjid Abubakar nashobora hantebekanisa z'abasiraamu ezibinira izooba lya nyenkyakare. So kimanyisa ngu yitwe tunokwanza kusara tukweta esola ya Eid tukuza kusarira ha Abubakar Jamia Masjid tuza kusarira Global Grounds no opposite no muzigitogo tuza kustandika saha zitu ibiri tubase kuba ni mwizo mbwinji mwize n'emisara abakubasa na mbere tuzitu akira kakari mwenzura tubasa kuba henzura yize inshallah. So yawmul Eid nakurwa Eid tukuzamu ise tuza kusara wano yiza taro kusarira akibiri mu kubanza wene kwizo kashikano stama okarinda kusara inshallah ta'ala. Imam Abdul yayongerera habura abasiraamu hakusara okurakore kandi habura kukoresa emihanda etari kushana nko kwidini eri kuhabura. Dieji yakwatana na none nakuru jumuru akatano. So kimanyisa omusiraamu wenda ararebe kafidi yaka obara ahurire biga message yanje akora asare Eid wabasagaruko kagumamu wabasagumuhamu aitura asarire oyine kusare juma. Abashobozi b'emyenda y'abasiraamu nabo bashobora ngo abantu babahajire emyenda ya Idi kandi abamwe bakiriyo nibagura. Abayambuye nizo abantu bizere batuguraho nanegiye kureba igikuze mutwarashikugenda. Wajana sazi fira tuzine kaya bicuba cyo naturaje nabasigara batakaguzi bizwa byakira. Abasiraamu omwaka ogu bakatandika ekisiibo kyabo ekya Ramadhan 2018 kwezi kwa kashatu 2026. Abwa Tayari Western Susan alina omukisa omulimbara.